ubutegetsi bwa Ruhanga tiburi mu kera karubi tiburi mu bayemo tiburi mu constitution. It is good gusitamana n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shepereire kuramewa. Abishimwe nashemererwa okubareba kugaruka kubwabugana nimwe nkaburijo kutugira narishi butosha izina ryanjye rikiri paragraph yona azenje hatebiriye nka pamphlet abine Ruhanga Paul Twesige kana bashemererwa mu program eji ey'obukama bwa Ruhanga. Ubukama bwa Ruhanga nabwo hatanija kugaruka kubijutya naranshungu tuganireho tukagamba aha uko umuntu uri kutura obukama bwa Ruhanga twashanga harimo ibiragire biri kubutegeka ebituri kutekwa kuratarana no kugenderaho then bwanyuma twareba no kumuntu ari kubasa kutahamu twareba no kumuntu ari kubasa kugumamo mbwene nkiriyo ni ngamba aho umuntu uri kubasa kuguma obukama bwa Ruhanga kandi ukaguma oinemo obusinge kandi orinzirwe gye mu bukama bwa Ruhanga. Mbwene tuza kukoresa ebigambo ebi Yesu yagambire ebiryo muri Matayo eshura ya mushanju kuruga mushoro 13:16 eby'irembo erifunzire. Mutahire omwirembo erifunzire aha kuba irembo erikutasi mu kwerekerera rugarame n'omuhanda gwaryo guba muhango kandi abagutoramu baba bingi konka irembo erikutasya omu magara rifunzire n'akahanda karyo kagumire n'abakazora baba bake. Mwerinde bana bibe bishuba ababizira nibeshanisa nk'entama haza omunda bari emishegeshegire 16. Muri abamanyira aha byana byabo hariho abakushoroma emizabibu aha munya narishi emitini aha matojo. Ebi n'ebigambo bya Yesu ebyahandikirwe Matayo akaba ari mu Yudaya nako kuba noshoma ekitabo kye ainemu byingi eby'Ekiyudaya ebyarukworeka oku Yesu yakuratire ebiragiro kandi noku ebiragiro byagomereho bitacubweho nuko Yesu yabishikirize. Mu Yesu muri Matayo no harkwegambira ati nkije kushikiriza ebiragiro kuhiyo tukubimaraho. Yagira ngo mutayiro mu irembo erifunzire ngo abo ko birembo rukutasi mu cwekerera rugarami irembo ngo no muhanda gwari guba muhango kandi abagutora mbaba bingi ubwo no mushoro ngo 13 abakutora mu muhanda gwo kwerekererano bingi ekikumanyisa nakakungu bayinire kimwe akakungu abantu abagurumu mwegendesereze aho okujunwa kutakinire biragiro aho kujunwa kutine murama aho buriyo mari kugira ngo cyaho ngo kikuru ngufa kwikiriza muri Yesu uko kujunwa mu kwegendesereze eryo nirembo erigarami eriba kwenda buriyo mo we narabemo. Yesu yagira ngo abagutora mu muhanda baba bingi ekanisa no babasa kuba bingi konka abajunwa tubakaba bingi aha boko babantu bona tubahurira kandi tubakurata biragiro hariho abantu abakora biragiro kandi abingi n'abatora biragiro. Omuntu utakora biragiro kikumanyisa tarukwetwara tarukwetonda tarukurikiriza ajagariri akajagaruro nikinje Bible netugambira ngo Ruhanga tuwe muhanje w'akajagaruro n'umuhanje w'ensi yona kandi akahanga obuteka konka abarukutora mu muhanda ogwo kwerekerera guba muhango kandi n'abagutora mu baba bingi. Mwerinde okukujunwa okwakakungu kuhangiri okwo kushanga ekanisa yona nasha abantu bone cyanga cyona mukama simwe tumutendereza bona ngo nabishemo nico bagire ngo baho bujuruzo rebe wamugira ngo wamuhereza akwereza obujurizi okwiyeso amujunere bibi tabwini aho bwe cyayini nakugambira Yesu kwamuhire sente
kwamuhire fizi kwamutambire ndwara kandi obwe tubujuruzi buri kujuna omu bintu byone biryo munsi ebitutunga habwo mubiri gwitu tubyineka kwatana no kujuna. Yohana nahandika mu kushururwa ngo bakasingura ensi ahabwo obujuruzi bw'akanwa kawo ahabwo kuba tubarakunzire magara gawo na no kufa bakakwemera. Obwo obujuruzi oburi kukunda amagara tuburi obujuruzi bwo kujunwa n'obujuruzi bwo kusikiriza narisho bwo kuhaririza bingi ngo babajoyininge n'obujuruzi bwo kwenda ngo abantu bona boroberwe abo ko bibyo bizibu muri kugamba ngo ruhanga batambire na nente nizibikira na nembuze nizibikira n'enkoko nizibirabamo enkoko nizirwara zikira enkoko nizitera amahuri ente nizigirenda zizara byone byo mukugamba bimugizire ngo nibyo biyesaba byabatambire ebyo harimo na kimwe kiri kugambwa ngo nikikwereza amagara gataho. Yohana nagira ngo tubarakunzire amagara gawo na nukufa bakakwemera bafu hati kumwe n'umuherezo w'ubujuruzi bwo butafa kandi aba barukwera barukugambwaho kabayemire na nukufa. Hari umwahoro mukuru umuburiza w'unahuri hariyo nabura nagira ngo abeje bayise bakaba bari yabashema ngo bakakozesa obushema mu kuburira engeri nco bona babitire ngawara nagira nti theology kure ni byo rukwegesa tinsheme kushoma theology ahabwo ko bantu bego obushema kutekateka ngo abeje bayise bakabita ahabwo obushema ahabwo kutamanya kweshereka bakabashemeye kweshereka bakehakana nka Petero kuyayahakaina Yesu buri hati bakabashemeye kugumizamo ne behakana rero bakabura kubita ubumwanga kufa mwenda kuzahi kuwagire kuzarwa wabanza washaba kabona ndakarga muramwa ngukonka eirembo erukutasiyo mu magara rifunzire nakahanda karyo kagumire n'abakazora baba bace in a sense ngo ebe binje byensi ebiru kubakurura nari bikutukurura bikututwara tubatwara abo bantu bagira tubari kinyamwikirurizi tubari kufa kugendera eryo aba bantu aba bari kwitanda kurabo mu kahanda kafunze tubari kufa kugendera eryo tokufa kubagira tanambwenu otorahanganyizire gwese ande gitwe na tusibi naza kwimuka kubuza tahabwe nkituru kusiba wabo tamushoborire taru kusiba derache batasibire mu mweto mugomi orukurabo mu kahanda kafunzire aine mind ye erukutekateka abo kubanesherura kahanda kafunzire rero kufa kugendera mu kikunga mushenyi ecyaburyomo wena ekigari cyaburyomo wena kutemba orukurabo mu kahanda kafunzire no bwako bari mu fellowship yo kujunwa taru kugeza mu kuzikorera mu rugambo taru kugeza mu kuburire ibyo abantu bari kukunda taru kugeza mu kuhereza obujuruzi butinera insinzi taru kuza mu kukorera mu bibona bakutera umungaro no orukurabo mu kahanda kafunzire akarumu wenka ahaboko bakari even lonely abinji bona nibija kukwata kubi nibija kumanya kugamba busha nibajya ngwibo mawe togera bizibu ngubona ushaguhota kagiraga bizibu nicyatakagiragana mu bafumu noza korora ati nkabandi maraya twungecha benshi nkozese bwa maraya n'ubworo reka kubiha ubworo na n'ubwa maraya tubikushana ubwa maraya n'obushambani ubworo no kutagira byoyine so tibyineka kwata tora tibyineka kwate so omuntu naza kwereza n'ubujurizi abeherera abandi hariho umukazi tukaba turiyo mission emwe yahereza obujurizi okwiba yabiro musinzi okweka yona yahuireho radadadadada mbone kunayireze nambuza turutwenka barogo akibaho narakafataro bweshe byaragamba tarabura tinyoti nkufayo atkasta nimba nimpereza ruhanga wanje twara kuriye tushuba n'abandi baro wagaruka ninza kutera na nebwana ogamba mbikwihemo obwo tubujurizi oko no kuhemurana oko no kutongana oko no kujumirana murekera aho okuzo mu irembo erigarame habo ko bakubigamba aterera hariho bakutera umugara ajya ngiyeko ngumazima ngwesho mukazi ruhanga kwihire hari twara kuriye toyine hiwarugire toyine naho rukusa
Bible negira nkora aboyine barotajunirwe kuri aboyine omukazi atajunirwe ojunirwe mwamushwire mwembe mutajunirwe iwe ko wahereze kujunu omworobere oyikirizane nawe obundi obucureze bwa obukamuretero kujunu konka wano omugamba nkebyo waba no mujumu otyo nabasa kujunwa nari nakugayira kimwe irembo erifunzire ebyawo byona ndebitekwa kufunda reka kujagarra abantu nayimuka aza kugura ihuru bareta omukanisa mu auction ryaba ryahika 12 atanagure emitwaro 20 ekigendererwa cye cyo kuhagire kanisa necyo kwereka ngo ayine sente ekigendererwa cye n'icyo kubona umwanya habwuko abantu ebeyi kanisa nibagimanya ebeyi tukujunwa ebeyi ne sente so na matku nkwereze sente ninye ndabaza kumpa bwa kano n'umwaka gwano guha abo konyoni nye kundire bitine sabo kuba after all irembo erifunze ritiryaro kwenda kandi tiryarumu umuhando goye gugarame so nayenda popularity mu bantu baza kumuho bwa kanone baza kumuhindura nyomi so akwate sente zishuka ebyaba nenda babe muhereze na nababe mu bamujoyininga bazana bo muhanda n'uguguma irembo erifunzire ebyawe ne babifunzire kuko arabe kuryo kuhagera Yesu akajya ko mukono gwa buryo gura ubwo bumusho gutakimanya ubwo bumusho kugura aho gwa buryo gutakimanya eryo nirwirembo erifunzire kohereza umuntu tokwata kamera kumutere chano togunwondu kwera fizi tokwata kamera rero katandika oryo no bahereze yabana imyenda yabana ico ryo no kwate bishano za koreka abandi reba abantu abundi kurebera reba amafuzi gunyene reba abafakazi bundi kufaho you are not serving God kandi toryo no hereza abo bantu ngo kimanyise ngo kikurugera mutima ecabono cyo kureberera aba bantu imburabure kwiyaho nisho orya hamworeko oryo no yetungura irembo erifunzire twere kutwaza rutyo konkirembo erukutasi mu magara rifunzire nakahanda kariyo kagumi abo kubahara mu birajiro tokurya cyo kwenda tokunywa cyo rukwenda tokujwara uko rukwenda torugambo uko rukwenda tokutambura uko rukwenda mu muhando go kuzo mu magara gatawo tokubasa kujwara nkuko abandi bakujwara omukazi omwe bakamweta kweshongora no kubujurizi twaturiyo mu kiterane mbaroko kuyizire yahikaho nyonka banabire surprise byo kuyabira jwirwe ekitete yeruguru tikine mukono tikine mabega kikwasire kitaha mabere clive jamabere gariye heru ninkage embuzi kunza kureba ndeba mishana yija yamwiyeho yamutwara nkoko nyuma omukaza mutaho ataka koti bamugira ngo ugendo hindure bijwaro no shota akabayine bijwara akabine nke mu motoka aho nawonde yagaruka jwireje yagumiza mu yayo mwana we yaho ubujurizi kandi no mukobujurizi bwe tiyayetisana necyaruga kubaho yaho ubujurizi na no kurura yararaho yanago muziga nibamanya kuba stane irembo rifunze ritwere kutwaza riti ogwe 15 mwerinde bana bibe bishuba omuntu nkogwe n'umumuribo ngo mwerinde bana bibe bishuba abizire nebeshanisa nkentama hazo munda barye mishegeshegiri namanya no kwikahiguraho akemereraho akarra akanaguziga mukatekateka ngo nentama kunerye mbuzi kunugura yo mushega kuneryembwa nimanya no muza kunyiga no muza kutekateka ngo nabagambira kubi tinkagambire nakuba kucere tinkatandikiri tinkatandico bunta kabesere babusha omuntu kwimukaho gumiza ngo nohereza ruhanga ahabwenje nogenderera okimuko kankora nkana ngo habise bingi omukazi ko kwimuka wajoro tyo no manyabisha bo habisa bakukurata abajwara batyo abishemwe tinkukicira mwana we binyoro ngunye nankundi kandi tino wundi kwena ngo antirira karurunyobyo timbe bamwe konka ekiruhe kirye kigendererwa cyanje mwerinde bana bebe bishuba biziro miringo mingi nibehimba soko barukwenda nabakora byo ne barukwenda yabana pastor yabana sheikh yabana umwahure reverend yabana bishop yabana archbishop any one of them can be a false prophet kasta yichirizana kukorengana tena stane nahinduka nabiwutshubo nakore bitahikiri nagambe byo bigwire nakore byo bigwire ogwe mukaga yagira ngo muri yabamanyira habyana byabo hariho abakushoroma emizabibu aha munyinya emizabibu tebasa kuruga aha munyinya
amahwa g'umunya no kugura tugosa kuzara muzabibu ngo mbwenu akabara nabiwe bushuba akore byo kwishira hapana abahure bakutweka bagaza abandi tumukabahurire kanshi ba pastor batwekere baharabanye ariho mowe yanjure ngo bamburesere kubavika mbwenu ko yataka hwireho bwire yatweka umwishi mukuru wa Kristo yaje tazizo baraba muri leta kwiyakira yatugambira ngo bamuresere kubavika witu yatumwe ni yatandikira mukayanje murya bamanyira habyana byabo hariho kubasa kushorome muzabe bamunyataro konka haruguru yaboreka ngo nibija bari nkentama bitumunde ry'emishega nibamanya kwicureza haza umushega numanya ngo nembwa wild dog nejembo yo mucishaka nugo mushega umushega embwa kushana n'entama nebekozere munonga they work so hard kuza kushanka entama abantu abone bakora byinji nabararo mu kabungo nabasibo megera nabazo mu mayanja nabambuka amayanja nabazasere nakunu nabarondo kuba kwasa kushana n'entama dero yija yahikaho yaba naburra abagambiro kwa rugere bungereza abagambiro kwa birara Australia abagambiro kwa birara inkahi tindukumanyisa ngo bona bari kugambe ibyo nukwe bari icyo ndukumanyisa konka binji abari kugambe ibyo nukwe bari abo kubigenderwa cyo kuwanjura ibyo ne yibarugiri naho kwetungira izina abo kwekorera kitinza haza ninyenda muguma numangomboka mabwaruhanga akahanda kafunzire toru kuzambuka mabwaruhanga kabera mu muhango kamukize kitinza so tobasa iyo ware wahika mukeshorere bitinza notegwa kurwana nawe abo kuba nuwo mukama wo bukamo iyo wahikomboka mabwaruhanga kenda kubera mu mukama Yesu akagambira abantu ati nyowe tindizire kuherezwa nkija kuhereza ahubwo nki wono hikumbuka mabwaruhanga kenda ngo hereza ejo no kubenye isakuchere niyo nyegesa pastor sheme gusimbirwa amajaro wishe mubera nangambira ngo aruhe kanise yemwe ngo pastor wayo burka member ukushabira mu ryejeka orukushabira mu ryejo kanise buri member ine chikopoche buri member ine suwaniye pastor yata ya harwe suwaniye yeri yo munju yananka ngo utarondije kugirira utarondije kunyora ngo cha pastor ejo tukibaza kubo wanje ogweshe nice jo namandwa cyende kwa ninterekera ogwe ni pastor wa muringoki ogwe ni muburizi wa muringoki ogwe ni mwahore wa muringoki ogwe ni bishop wa kikachi ogwe ni muhereza wa ruhanga wa kikachi oyi nomba urukutegeka makaga abandi ekeyi no mushija mukamayo wa jombekire aine muna n'ikikopo cya pastor muryaba manyira habyana byabo muryaba manyira habyana byabo habo ko munyatu kuzara mzabu entanga to kushoromaho bicori tobasa kwiha bitoce ahabyoze impossible eche murukumurugamo nuwogo nuwaryogo eche murukumurugamo ni cyeco nuwogo wenye n'umuntu ogo wari ebigambo bye nabasa ko babehiro mu kugamba emijware robundi abana nabasa kwesherekera obundi kutubantu bareba amanyankizo bari yo kushaba warebo ko abantu abo bajwira ko batwebembira iguru shitiri yaragara ngo yabatizire na harufu kuzicara to kuza mu iguru no bazagehena it is part of your work, do it nikimwe hamero muyanyu imukora nkabahereza mu kikori kumwe mutakubasa kukikora mutugambire kare ngo yitwa muhando gufunzire guturemere ibyo tuturuko bibasa rero mbergire mu kimwe ndashanko watongana konka mugumene mwijuka ngo emitini tekumera hamatojo ubutegetsi bwa ruhanga burimo kera karubi burimo bayemo burimo constitution. It is good gusitama n'umukazi mukaganira ukafuna ideas. It is very right. Shembereire kuramewa